Vozi se. I pozdrav YouTuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I danas smo na akauntu isto Srđana, ali ovo mu je drugi akaunt. I veliki pozdrav za Games Mastera koji je levo od mene. Javi se. Ćao. Dobro. Šta je ovo jebote, nova karta? A, da. Ovaj Mega Knight za 18 dana, ja ću ga dobiti. Podonajte Valkyriju. Ovo je loš internet. I u današnjem klipu ćemo otvarati ona dva free magical chesta, vjerovatno. Mnogo vas zna za to, sad ću da vam pokažem. Evo vidite ljudi, to su iz Arene 8. I ajmo počnemo s otvaranjem. Free chest, 74 golda, 1 put 3 i 9 minuta. 70 golda, Valkyrija i 9 kjera. Gold chest, 221 gold, Izvinite zbog ove pauze, slučajno sam stavio 221 gold. 5 parčeva, 7 aresa, 47 varijana i 3 battle. I idemo u drugi battle. Ne u drugi battle, nego u... Evo to su naši, to je Srđanov deck. I ajmo da počnemo. Ajmo se zamolimo za legendanu i da krenemo. 960 golda, 1 card, 8 milijuna, 11 transporta, 2 kanona, 260 golema, 18 izgleda i 4 prinsa, ovdje sam ja dobio 4 prinsa, bio bi sreći. Idemo opet. Na desnom magical chest. Ne znam zašto neće da uđe, čekaj. Zašto ne bude ovdje? 960 golda. Evo sam skonti, opet je krenuo nakon 15. Ali skilice. Sada je više kontra. 3 minova ljudi, legendarna! Opet legendarna! Barem je legendarno. Dobro, Inferno Dragon duplikat, ali opet legendarno. Ljudi moji, legendarno opet. Znači, ne vjerujem, legendarno. Ponovo. Da li smo mi? Mogu si da staviš Inferno Dragon na level 2. Znači, jadno otvaranje. Nije jadno, nego... Opet. To je to od ovog klipa, like, share, sub, hvala vam na 67 subova. Konačno sam bolji od Michomi Gamesa i od ovog Games Mastera. I posjetite Games Masteru kanal, Tako je. trudi se. I to je to. Pozdrav!